Pemirsa Yediastun sidak sampun dawa green kalaksanayang nanging pamurugan protokol kesehatan kanton sida kepanggih. Sekadi panreptian sane kalaksanayang ring TL Jalan Gunung Agung, Jalan Gunung Sangiang, Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kelurahan Padang Sambian saking tim Justisi Kota Denpasar manggihin kalih dasa diri pamurug. Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga Maosang saking kawentenan kalih dasa diri sane ketertibang, wantah limang diri sane langsung kakeniang pidande ring genah sangkaning nenten nganggen masker. Asa punika taler 15 diri sane lianan kaicen pembinaan sangkaning iwa ngawi gunayang masker. Sajeroning usaha nambakin panglalah COVID-19 majeng pamurug sane nenten ngangge masker, Sayoga maosang piketan ipun raris ngicen masker gratis, tios majeng pamurug, masker gratis taler kaicen majeng kramo sane muatang. Ring samian pemargen panreptian, paiketan dane setate nyiagayang piranti masker, tios punike salami ngelaksanayang panreptian, tim Justisi Kota Denpasar taler ngicen pengeweruhan, majeng samian kramo mangdane negepin pemargen protokol kesehatan. Mejalaran ring pemargen inucap keaptiang pandemi COVID-19 side digelis matilar, tur perekonomian kramo side mewali degdeg. Bisnis Bali nguningayang.